Hello guys, khulumka jotono ar jotono no ang tewisa lamsoko ani o YouTube channel o Gotom review o. Tini ang review renai kok borok baino tangi hingga Hindi bai tang remang tongo ganga tini abo excited aboni bagini ang tini kok borok bai renai hingke faidi seng tabuk review relainai review renai sekang nor na ang koimung jani o channel no rok subscribe khlai redi please আর ও ভিডিও নর চাজা মুং তং হনগা শেয়ার খালাইদি লাইক খালাইদি আর কমেন্টস খালাইদি আপন লগে বেল আইকন তং বেল আইকন ও বসিনে দিয়া তাঙ্গি হিনকাंगे आं जे प्रू भिडियो सरामो आपरु नर निथानि सौइनानि नांथों ता फाट फाट खालायनाय आबनि बागैनाय तिनि रिभिउ रनाय आं दुइटा मिउजिक एल्बाम नि तांगि हिनकांगे ओ दुइटा न 14 फेब्रुआरी ओ रिलीज संनानि हनैनाय अनाउंस खालाय रखा আর ডিজে রিলিজ খালাইরি রखा কাইসা हिनकांगे तो प्राय मास कायसा हंखा रिलीज खालायरमान डिजे आर ते कायसा हिनकांगे मिया रिलीज खालायरि रुओ कनि कनै न नायनानि मतो आरो कनि कनै जत्तो न नायना एक्साइटेड ओ कनि कनै फेब्रुआरी ओ 14 फेब्रुआरी ओ नायनानि बागैनाय आर म्यूजिक भिडियो एल्बम नि बुमुंखा रदिनि नियाक एडिजे प्रोडक्शन ओ प्रेजेंट खालायजाकमानि आर ते कायसा हिनकांगे टी म्यूजिक ओ प्रेजेंट खालायजागो म्यूजिक भिडियो एल्बम नि बुमुं हिनकांगे ओ माय डार्लिंग फाइदिंके जों दिनै पुइला नायनाय ओ माय डार्लिंग साब साबो कास्ट खालायजाखा आर ओ माय डार्लिंग कास्ट खालायजाखा दिनै क्रुसाल बाय रुमि मुरा सिंह न क्रुसाल न नगै दिनै आं अनेक एक्साइटेड तांगि हिनकांगे बो अनेक दिन कलकमा दगैनाय भिडियो एल्बाम रो खालाया सुदु डाइरेक्शन बा कैमरामैन नि सामुसिमे खालाय दंमानि के दिनै सिमिसे आं बनो नुक्सियो ताई आं बनो नगैना अनेक एक्साइटेड आर वानसुकुमे बनो तेउसा खालायपिरान नै तखन आं कायसा म्यूजिक भिडियो जेफ्रो आं रिव्यू रखा आफ्रो आं कयखा आफ्रो जे ओ बनो तेउसा खालायपिदि हनैनाय आं सिमिया त्रिपुरानि जत ताखुकताय बुखुक जं अमनो नायना क्रुसालनि ओ भिडियो न नायनानि मुजं जाय दंखाना जतन तांगि हिनकांगे बो अनेक दगैनाय ताबु भिडियो खालायमानि आं अनेक कतर फैन दंमानि बिनि अनेक कतर फैन दंमानि ताबुबो बिनि अनेक कतर फैन आर रुमि मुरा सिंह न तिनि ओ भिडियो एकदम ग्लैमर अब तारो नुखा तां हिनकांगे बिनि जत भिडियो न आं जे नुकमानि एकदम सिंपल एकदम ग्रामनि बरक माने गावनि अमाय सीधा सादा लड़की अमाय के मांग नुगु बेसिरभाग अजा हिनकांगे एकदम ग्लैमर एकदम फैशन रिरो कानजाक एकदम awesome nangai dongkha apuni bagai no ang ekdom excited bini o album no nainan bagai o jaga bo bahai samung khalai ke emne to bini samung kaham no joto no saimano arte kaisa music video album release khlaijak man hinkange ADJ production present artist hinkange Mithun Deborma by Maxina hinkange Manipuri artist se bumung utuglang mani chata chaya saito raka norok Chayan ganga ano kisi ja nakardi o music video album ni DJ release ganga prai no balo kha tam ganga tini announce khlai rakha je 14 February dino release khlai nei obono haninai obono okani ni bisinge contest hanimano je bobo best no non thani obono nayo je bobo best no no gabo comments ano sai phunuk di je bobo best kha ar bobo best no रदिनि निया अमन गांगे एकदम रोमांटिक सॉन्ग से कायसा मिथुनो तो सुंजतन सिनियो जे काहाम नो आर्टिस्ट खलायो आर काहाम नो एक्टिंग फेस एक्सप्रेस एकदम काहाम के नो रो ताबु जे मणिपुरनि जे हिरोइन तो माने अमनि व्यापारति तो संगासे साइमिया आबन बागै नायनानि मतो बिनि एक्टिंग रो बाहाय बिनि फेस एक्सप्रेशन रो बाहाय तांगे हिंगे कता लॉन्च मानि अ कक बरक म्यूजिक भिडियो aboni bagainya sumu saimia je bahaying no comments box ano comments khalaimano je bini acting jodi nor saiman man tokhan gangke bahay kintu nor go ja khel khlai dia naike saimia o jaga duijon artist katal hai hini mano tai ga crucial onek din por video album phirgu phaika ar tekaisa music video album hon gangke manipur ni heroine katal আর कनै कनै नो फेब्रुआरी 14 तारिखो रिलीज संनाय
हायहैनाय announce खालायजाक फायदि 14 तारिखआव हंगांगा जों नायलायनाय अ भिडिअ न बाहाय ओंखा के तिनि जराते आसंग न तामके नरगानो कनि बिसिं बुबो बेस्ट नरगानो कमेंट्स जानुगै मानो के तिनि जराते आसंग न खुलुमका जतन आर गुड बाय।